ibi ngibi mukwibabwira mukavuga ngo nayanjye cyangwa ngo nanereso nababwije ukuri yuko ibintu intare za Sarambwe hamwe na FDNB n'ingabo za FDLR cyangwa se n'abacacuro ba FDLR ibintu byabaye nakasa mutwe n'ibibabwira mukavuga ngo nayanjye nababwiye ko ibintu byamaze kuba ibindi hanyuma FDLR zirukanse zibura ahantu zirukankira barangeje bazifata mpiri bazifata mu gwate nyamara mu byukuri zije kugaba igitero gikomeye cyane ariko nanjye maze kugira amakuru yuko bagabe igitero kirimwe nabi warikare muri kaya gace ka Ihura ndetse ariko kandi ikindi gitero bakigabye kuri M23 ahangaha muri Uvira rwagati ngiye kubabwira aho byabereye barangije nabo bafata mbiri bivuze ngo muri tetwera warikare FDLR zafatiye yo mbiri ni FDLR zigeze kuri 17 naho abafatiwe muri Uvira ni abagera kuri 37 hanyuma kandi mu byukuri nababwiye ko utuvugana muri amakuru ureka wiyumvire suko eshatu nizo M23 igiye kumanukana mu rugamba suko eshatu mu byukuri amakuru amaze kubanyamenya ikindi drone karabutaka aya nama kundi kubabwira namakuru kubabwira rero mu byukuri mugiye kuba mwiyumvira drone eshatu drone suko eshatu nizo M23 imanukanye mu rugamba naho drone mu byukuri yakoresheje kugira ngo ifate ziri amateko FDLR abacancuro bagahita bahamuka ni drone iri kugenda itagaragara mwege muri kuvuga ngo abacancuro ngo bafite drone ndakurahiye M23 ifite drone iri gukoresha itagaragara iri gutanga amakuru ariko itari kurasa kugira ngo mvuko M23 iri ku rundi rwego ibintu yamaze kugenda ibishyira ku rundi rwego namakuru akomeye cyane nkuko nababwiye rero ibi ngibi byabereye ahangaha amakuru avuga ko abacancuro bari kuvuga ati reka aturu rugamba mu rwirwanire hanyuma mubare natwe muri amakuru kugira ngo mwumve uko byagenze kugira ngo umucancuro yange kuvuga ngo ntago ndi bwongere kuba ndwana mu byukuri cyangwa se bamwe party imwe iri kuvuga ati twebwe ntago dusubira mu rugamba ati reka twamaze kubona ibintu byamaze kuba biturenga bana natwe muri aya makuru ndabasuje kandi bahaye ikaze muri mu bice byo bitandukanye abari mu majyepfo amajyaruguru irasirazuba irengera bwaryo abari iyo ngiyo mu ntara gatandatu y'aba diaspora mwese namwe bahaye ikaze muri rusange turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025 nyaboneka kora like ndetse na comment udutima twinshi muri comment hanyuma nukora like bigaragara ko ibiganiro byacu babikuze ubundi natwe tukakomera kugenda to trending so rero murabona ko channel yanyu ntago iri kuzamuka cyane icyo musabwa rero no gukora share ndetse yewe mugakora na subscribe nimba naho ari ubwambere ubanye natwe kora subscribe kugira ngo urusheho kugenda ubana natwe muri aya makuru yacu hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyahere ahangaha mu mirwano iri kubera za Uvira babwire sasa mu makuru maze kubamenya ku munsi w'ejo nibwo nababwiyeho nababwira nti nyamara hari amakuru avuga yuko M23 igiye gukoresha Sukhoi ariko kandi ikabigiye gukoresha impano yahawe na leta ya Kinshasa iyi ni impano bahawe mu byukuri ariko uze ko bavuze ngo ni Sukhoi eshatu harya buri hari igoma hafatiye Sukhoi eshatu cyangwa nimwe nimba atari ebyiri simwe nimba atari ebyiri rero hari amakuru ufite reka manamere kuri kino kintu mbere ko nerekeza mu mirongo y'urugamba imbere cyane aho biri kubera amakuru mfite atari hivumbi mw'abantu mwe nikizaga kayi hasi nyavuganya sasanure neza amakuru mfite atari hivumbi namaze kumenya amakuru yuko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ubu tuvugana nyuma yuko abana bavuye kwiga gutwara indege ndetse no kuzikanika baba mu mutwe w'inyeshyamba wa M23 abana bakaza bagakanika indege bakayoza indege ikabimeze neza ukagira ngo nibwo ikiva mu mashashi cyangwa se ikiva aho zigurirwa indege bamaze kuyambika ibisabwa byose yewe ndetse bivuga ko n'amamisire bamaze kuyaterekaho ngo igiye guhagurukana drone imanuka mu mujyi wa Uvira ngo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ntaravuga byinshi ku iki kintu nimba abagabo mu kurwana urugamba rwo hasi ku butaka nimba ari babi cyane mureba ukuntu barwana noneho ubwo ni barwana bafitanyemo na Sukhoi iyi ni abariyo mpamvu ikomeye cyane abacancuro baritaye mu gutwi bakavuga ati urugamba mu rwirwanira turabigarukaho mu byukuri hari amakuru rero akomeje kugera trendinga ndetse anatugeraho dukura mu mujyi wa Goma ndetse no muri mu 23 imbere ari kutubwira ko ubungu gahunda hari ibintu bagiye gukora ntago bisanzwe ariko kandi na leta ya Kinshasa nayo cyangwa se FARDC abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ubwo ndavuga FARDC FDNB yewe ndetse n'abazarendo nabo ubwabo bakaba bahagurutse impande zose aba bagabo rero ku mpande zose bahagurukanye ndeka twinjire muri rugamba twumva ibyari byo Sukhoi eshatu
biravuga ko zamaze gutegurwa mu rugamba. Aya makuru yamaze kugera i Kinshasa. Aya makuru arangije ahita yikubita Uvira rwagati. Niyo rero niyo mpamvu ngeje burya ngo ryatangazo Patrick Muyaya yasoye yarimo aravuga ati twamaze kumenya ko M23 igiye kumanuka mu rugamba ndetse imanutse mu mujyi wa Uvira kuwufata. Yari nk'impuruza batangaga bavuga ati umujyi wa Uvira ugiye gufatwa n'inyeshyamba, ati ni mudutabare murebe uko mu bigenza. Abagabo rero nabo nyuma yuko bamaze gufata Sukoyi baravuga ati Sukoyi uko byagenda kose turayimanura mu rugamba, n'ubundi byamaze kurangira, n'ubundi amahanga yamaze kutwita ko turi M23 yamaze ntacyo atakoze, ati cyane ko twamaze kubona umuterankunga ari we Donald Trump, president wa Republika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump navuga ko yamaze kumuterankunga wa M23 gute? Nyuma yuko yibiyidoha, nyuma y'amakuru avidoha, harandi makuru namenye. Murabizi ko ku munsi w'ejo ku itariki 15 nibwo Donald Trump yavuze ko ari amasezerano idoha aribwo agomba gushyirwaho umukono ngo kandi bakemera ibyo umutwe nyeshyamba wa M23 wabasabye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru arambwira ko mwibanga rikomeye cyane nongera bisubiraho. Amakuru arambwira ko mwibanga rikomeye cyane Donald Trump President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yatangiye kugira imikoranire yihishe itaziguye n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Kubuhe murongo? Ku murongo uvuga ngo n'uburyo tudushaka biri mu ndiri ya M23. Ku murongo n'ubundi uvuga ati ibyo twifuza izobuye, kuko n'ubundi Kisekedi murabizi yagiye gukomanga, uko yagiye gukomanga agenda komanga nk'ejo bundi ajya White House, yagiye ntanako ari wagiyeyo ni kwa ikwambo wagiyeyo, akomanga avuga ati munkurire M23 mu nzira na Kagame nanjye nguhibuye ndaguha icyo ushaka. Siko se bavuga ati munkurire u Rwanda mu nzira, RDF mu nzira, ati ngo nkureho evode niwe bisobanuye neza, ati ngiye nkureho Kagame unkureho na M23, ati nanjye ndaguhibuye. Ati nanjye ndaguhibuye. Ati nanjye ndaguhibuye. Ati nanjye ndaguhibuye unkureho ibyo ngibyo. Unkure yabo bara. Aramuhibuye rivuye hehe? Ko aharibuye aho yagafasha yakamuha. Wumve burya uru rugamba rurimo ni inyungu za politiki. Donald Trump arareba aritegereza. Aravuga ati aryo iryo buye rirava warikare. Iryo buye rirava Rubaya. Iryo buye rirava Ngungu. Iryo buye rirava Somikivu, ko Somikivu ariho hantu hari amabuye akora ibyogajuru akora za moteri z'indege ndetse na za uranium ndetse n'ahandi. Aho hose ko hafitwe na M23 urari impurikuye he? Ibyo ngibyo ntabwo yimubwiye, ahubwo nawe nk'umuntu yaratekereje. Ereka kandi mbibutse cya kabiri, Kabila yamaze kugera mu rugamba, wasanga bacatinga nawe. Umukone nanga nuko abagabo n'abamenye politiki bashobora direct gukina deal. Akambwira ati twebwe dufite icyo ushaka. Kisekedi nta cyaguha n'icyo ari bukwemerere, nta cyari buguhereze. Kuko aho ari bugikure na hanga twe turimo turakontrol. Icyo twebwe rero usabwa reka dukorane, ubundi twebwe tuguhereze icyo wewe wumva wifuza. Ati twebwe reka dukorane. Niyo mpamvu rero amakuru mfite nuko Donald Trump, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabatangiye imikoranire ya indani n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, kuko n'ubundi bifuza cyangwa ibyo ashaka nibo babifite. Kabiri, mbibutse ko bari gukora ikibuga cy'indege cya Goma, bari kugisukura. Ukeka ko indege zizagomba zaba ziturutse hehe? Amerika ishobora kuzajya ikoresha uburyo bwabo bwihariye ikavuga ati twebwe ati ni ibiganiro, ikazi gatwara ibuye. Murabyibuka ejo bundi His Excellency Paul Kagame avuga ngo abasakuza bagira gute nibo bisambo, nibo bayatwara, nibo bagira bate. Ariko yavuze neza teze tazondi nimba bavuga ko amabiri tuyatwara tuyajyana he twebwe ndi tuyakurisha he? Ariko nimba bavuga ko amabiri tuyatwara tuyakura hari, atundi twebwe tuyajyana he? Atajyaho ubundi atajya he? So rero Donald Trump nawe yamaze kureba ahari inyungu, kandi nawe ari wowe niko wabigenza, niko wabikora, niko wabishyira ku murongo. Yes, niko wabigenza, niko wabishyira ku murongo.
ngaguko nuko urugamba rwestaye nuko urugamba rumeze rero umugabo witwa Donald Trump yamaze kurwinjira none akatwinjira mu mfungo wa nyawo cyangwa se dufungure mu byukuri agatabo kacu twabateguriye tubanje kuva kuri iyo ngingo nagira ngo mubaze mu byumve neza cyane 5/5 ariko ndi mwibuka gukora subscribe mwibuka imitima myinshi muri comment mugende munagamo ma comment imitima munagamo muri comment hanyuma rero nyamara tujye mu rugamba kugira ngo wumve aho urugamba ruri kubera wenda Uvira ndatuyimanukanemo tubanze duhere muri Tetwera Warikare dute kwinjira Uvira muri Tetwera Warikare hari ukuntu FDLR ziri Warikare na FDLR ziri Uvira wagira ngo ziri guhamagarana kuri telefone ariko nundi birashoboka kuko Masunzu abo yajya aho urugamba mbibutse ko babahaye tumashini dukurikirana urugamba babaha amatuma nahagije rero impamvu nukuntu matekwa zafatiwe icyarimwe ku rugamba zimwe zagafatirwa Warikare izindi birometero 100 Uvira bagafatirwa icyarimwe kandi ari bamwe byagenze biterero muri Warikare hamazemo urugamba hamazemo iminsi urugamba rukomeye cyane rw'imberenge urugamba ruri ku rundi rwego urwo rugamba ruhagaze ruterero amakuru avuga ko mu rukerera nkuko nababwiye M23 yazindutse igabwaho igitero mu gace ka Ihura hariya andi makuru namenye yuko ngo FDLR nuwa ngo nabwo amabombe yazindutse anyuranyuranamo ewa n'amabombe y'imiriro kabisa yazindutse anyuranyuranamo amabombe nta kindi cyabaye rero nyuma y'amabombe FDLR zaje buzije gutanga umusada kuri FARDC ziri kurwanira muri Ihura abaje gutanga umusada wagira ngo nanone kandi systeme M23 yakoresheje anga muri Tetwera Warikare ni nayo yakoresheje Uvira kuko ngo FDLR ngo zaje bazireba sinzi abantu bitegeye nimbereka gace kari strategique bafashe sinzi ariko ngo izo FDLR muri Tetwera Warikare ngo zaje bazireba baza bari kure kuri imikwaje bari kure kuri imiriro FDLR iri kurasa cyane iri kurasa kabisa kumbi M23 yikamufuye yiryamiye nta kindi cyabaye rero babaretse baza badoginga bakandagira gake kumba abandi murabizi ko system iri hara muri rugamba rwo muri Warikare ni camouflage no kwisanisha n'igitaka kwisanisha n'ibyatsurimo kwambara amakoma kwambara inturusu ingofero ndetse n'imbunda byose ukabyambika uko niko rero M23 yarwanya hariya Ihura ndetse biza kurangira amatekwa za FDLR zisanzemo hariya mu birangira zira amatekwa zisanzemo ziryamye mu hari amakuru dufite rero atari ivumba ratubwira iki amakuru dufite atari ivumbi amakuru avuga ko izo FDLR zaje zirwana ziri kugira ngo murabizi ko mu minsi itambutse kandi gace ka Ihura muri Tetwera Warikare kari kamaze iminsi karigaruriwe na FDLR cyangwa se na FARDC zirwana ku ruhande rwa Kinshasa ntabwo nzi igihe bagafatiye ariko igihe hari cyo nuko ngo batari bayivemo yose ngabo agace kari gasigaye ngo bari baje kugira ngo bakabakuremo abasoremo babatumure igitangaje ahubwo nuko bahise batuma M23 yigarurira kara gace ka Ihura kose muri Tetwera Warikare nyuma gufata zira amateko abandi bahise barirukanka basohoka muri Ihura birukanse ebwana udutsintsino twari turi ku mwena kabisa hari ukuntu udutsintsino turenga mbere nibwo twagataho turi mu rugamba tukavuga ngo birukanse ngo bakuramo bote barajugunya n'imyenda n'ibibaremerereye byose bakuramo barajugunya no kuri inshuro rero niko byagenze ahanga muri Ihura rero nyuma y'izo bombe nyuma y'urwo rugamba nyuma y'izo ntambara nuko byagenze ahanga muri Tetwari ya Warikare mu buryo cyangwa ubundi hanyuma twihuse tukavanga muri Tetwera Warikare ngira ngo nababwiye ubu ariko ubwo Masunzu yahavuye barahafata kandi kare nababwiye ko muri Tetwera Warikare hasa nkahazengurutswe muri Tetwera Warikare hasa nkahazengurutswe ku rwego rukomeye cyane M23 afashe umwanzuro wo kuzenguruka kare nababwiye ko M23 yadoginze ikabageze tingitingi ndetse no muri Rubutu ntabwo nzi impamvu yaciye ku ruhande ikajya muri biriya bice igasiga teritwari simbizi ni technique yabo ariko ntabwo turayimenya ni technique ibintu byanateye Masunzu ubwoba yomiwe kuko bari bazi ko byasa kose bari buze guhera kuri Tetwera Warikare bayifata kugira ngo n'ubyo bakomeza rero batangajwe no kumva M23 yadoginze
ikajya kurenga biriya bice igakubita za Rubutu na Warikare na sorry na Tingitingi isize teritwari inyuma. Ibi ni ibintu nyine biri gutungura abantu bose, ni ibintu biri kubatungura cyane nyine. Ntago twese ntago turamenya iyo mirwanire, iyo mitegurire ntago turayimenya, ariko turaza kuyimenya turaza kuyimenya. Urwo nirwo rugamba ruri aho ngaho. Hanyuma tuvuye nga muri teritwari ya Warikare rero tukazanga Pinga tunamanuka mu rugamba biri kubera muri Uvira rwagati. Amakuru avuga ko Pinga n'ubundi yakomeje kuberamo amabomba akomeye cyane, ngo M23 ngo mugire iri buze kuba ifashe Pinga ngo biraza kuyorera guhita ifata teritwari ya Warikare. Ariko ndibutse impamvu M23 ishobora kuba yadoginze ikajya gufata ikajya muri berace bya Rubutu muri ya mihanda ya Rubutu na Tingitingi, wasanga ari kugira ngo hari ibintu bibiri. Ishobora kubishaka kugira ngo ifate igotere hagati abana ezeno FARDC, ndetse bivugwa n'abacancuro ngo baje harimo n'ababirigi muri teritwari ya Warikare. Ariko kandi ishyire igikuta irinde abaturuka imisada ituruka za Kisangani. Wasanga imisada ituruka za Kisangani na zera FDLR zituruka muri biriya bice arizo ziza zikaba zaharasingaga M23 bigatuma itegerageza kwinjira hariya muri biriya bice. Rero byose birashoboka ko yaba iyo systeme bakoresheje kugira ngo bigende bityo. So nivuze kuri Pinga rero babwira ko Pinga amabombe yazinutse bashaka uburyo bwo kwigarurira Pinga, ariko ubu tuvugana urugamba ruracyakomeje. Hanyuma kwa Dogiga rero tugahita twigira aho biri kubera. Aho biri kubera ahantu ubu tuvugana hari très militarisé. Très militarisé. Aho nahandi muri Uvira rwagati aho urugamba ruri kubera. So ku rupapuro bipanze biterero. Ku rupapuro bitabipanze ko turi buhere sange. Mbibutsa ko kandi aho muri teritwari ya Warikare hafatemo amateko 17 za FDLR. Mbere ko mpava amateko 17 rero anga muri teritwari ya Warikare nizo muri buza kubona mu Rwanda soon as possible. Muraza kuzibona nazo rwose turaza kujya hariya kuri kamera, murazibona hariya tujya kuzakira. Wana ngo bamwe bakinagiye abandi bavuga ati ibeshye urenga umutari nkwereke umutwe ngugira intuzo, ati mwibeshye babafata ari bazima 17. Aba rero baraza gutanga amakuru atari hivumbi. Hanyuma reka tugende rero aho biri kubera mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Aho biri kubera niho reka twinjire aho bibera ku kibuga kiwanje. Binavuga ko umugabo bita General Sultan Makenga nawe yamanutse ku kiwanja. Twigire ku kiwanja rero urugamba aho ruri guhinanira, duhere hangaha duhere urugamba rukubera Sange, aho rero mu byukuri M23 yarasha imodoka y'igisirikare ndetse ikafatira n'ibikoresho byinshi cyane. Urugamba rwa Sange iri ku murongo umwe na Runingo ndetse na Kiriba. Bivuze ngo uduce tubiri turi imbere gato cyane ya Sange. Uturu duce akagace kabiremo urugamba rukomeye cyane. N'urugamba rwatumye abasirikare b'abacancuro bahamuka baravuga ati iyi nimba ari M23 ni ishyano. Nyamara suko ingabo z'u Burundi zitari zarwanye. Suko ingabo za FDNB zitarwanye. N'ukuri zarwanye pe. Zarwanye ku rwego rukomeye cyane. Ariko nubwo zarwanye zananiwe. M23 yagiye yateguye byadaje. Amakuru mfite urugamba rwa Sange. Barashe imodoka ya gisirikare FDNB ziba zirirukanse. Iyo modoka bivuga ko ngo yarimo n'ibikoresho buryo bikomeye cyane. Ari naho bafatiye amateko nyinshi cyane. Amakuru avuga ko ngo bahamagaye FDLR ngo zize gutanga umusada nyuma yuko FDNB zimwe muri zo n'abazarendo bari birukanse abandi bahaguye. Rero ukuntu byagenze ino operation ukuntu yagenze, M23 yakoresheje drone itavuga itasakuza. Itanga iragendera haguruka iragenda irarekinga ifata korodone neza uburyo FDLR zaje zije kuyataka kwigaba igitero ngo zikubitira hareba inzega. Ikintu cyo nicyo cyabaye. Baje gake drone ibariho igenda ifotora amafoto yohereza kugeza ubwo bageze mu birindiro bya by'inyeshyamba. Babaretse barinjira neza bageramo indani. Barangije barasamaka FDLR iraraswa abandi bagera kuri 38 birangira bafashwe gutya barabazirika barabahambiranya kabisa barabahambiranya. Ibi rero ni operation yahamuye abacancuro byabonye ukuntu bagenze ukuntu bari kujya bajya kwataka bakisanga murambusha nabo bahasanzwe n'abahasanzwe bakajya kwataka bakisanga murambusha.
abacanshuro b'abanyekolombiya baravuga ati urugamba turaruhagarika. Abacanshuro baravuga ati uru rugamba turaruhagarika, ati ntabwo bisanzwe, turi kuraswa ku buryo tutumva, ku buryo tutazi, turi kwisanga mu ntambara, turi kwisanga twarashwe, turi kwisanga twarashwe, ntabwo tubyumva neza. Ikindi cya kabiri, biragaragara ko uyu mutwe w'inyeshyamba M23 uri kuturusha imbaraga. Ntabwo byumvikana uburyo Sange tukisanga muri Matekwa, twisanga muri ambushi. Ntabwo byumvikana uburyo muri Katogota twisanga muri ambushi. Kandi amakuru tuyafite n'amakuru donne tuyafite neza cyane. Ati harimo abagambanyi. Ati rero birasaba ko bano bagambanyi babanza kuva muri urugamba. Ati rero mu gihe abagambanyi bataravamo ntabwo twe turwana. Ati abagambanyi mu gihe batarava muri urugamba ntabwo twebwe turwana. Umucanshuro yisize insenda. Nyamara mu by'ukuri yari yazindutse ari mu rugamba, yari yazindutse arwana, azinduka ewana ari ku rundi rwego. Ariko ati abacanshuro ni batava muri, ati abagambanyi ni batava muri urugamba, ati twe ntabwo turi buza kongera kurwana. Babonye ukuntu abajya ku 38 mbibutse ko ku munsi w'ejo abacanshuro barahaguye, baguye mu rugamba. Muri 15 baguye ku rugamba ejo, 2 bari abacanshuro kandi bari bizeye. Abacanshuro nimba batangiye gukorwamo ugira ngo ibintu biroroshye, ntabwo byoroshye naga gatoya. Rero bahahamutse, bari kubona ibintu biri gukorwa, bari kubona ibintu M23 iri gukora, bavuga tereka so ngaho uko rero nukomeza. Hanyuma iyi drone rero bari gukoresha niyo iri kugera M23 iri gukoresha, niyo yahamuye kuko bari kuyirekinga mu bikoresho byayo, muri bilateral zabo, mu ikoranabuhanga ryabo iyo drone ntabwo bari kuyibona. No bari kubyumva mu matwi ati drone ariko ntabwo bayishakishe mu misozi, bayibuze. Noneho rero ibaze nimba bafite iyo drone bakaba bamanukanye n'amasukoyi mu rugamba indani, sukoyi zigenda kuri 3, niyo makuru mfite zigiye kumanuka n'amadrone. Bivuze ngo M23 urugamba rwo gufata Uvira yarwiteguye, igiye kurwana n'urugamba rwanyu. Imana ntabwo byoroshye, urugamba ntabwo rworoshye pe, habe n'akana gato kabisa. So rero ngaho gukora kubisa. Ubwo rero ubu tuvugana amakuru avuga ko urugamba ruri kubera mu gihe Afurika rwagati indani, ngo FDNB, FRDC ndetse n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo n'abandi bafatanyije kurwana bose ngo bahamutse. Ndetse nyuma yo kumenya amakuru yuko Neva yahamagaje bamwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi ngo bagajyayo, akavuga ati ntimugaruke musubire mu rugamba. Rero urumva ko batangiye gusubiranamo, ati mwebwe niko muri koheka imbere abanyu mukabatwara, kandi ari mwe mwungukira muri urugamba. Ati nimuze turwane bitari byo nyibyo, natwe ntabwo turi burwane. Bivuze ngo Abazalendo nabo mfite amakuru yuko batangiye kwinangira ku rugamba, bakanga kujya kuri front line, kandi aribo bari kohereza imbere ku rugamba. Ingabo z'u Burundi na Abazalendo nibo bari kohereza kuri front line, abacanshuro bakabagenda inyuma. Canshuro wajya kumurasa rwose byanze, ntabwo upfa kumurasa gutyo biramupanga. Reka baciyoka kare. Yego, urwo rugamba rero nirwo ruri kubera muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo muri kubyumva mu Buvira rero ivumbi ryakomeje kugenda ritumuka. Ikindi abacanshuro babongereye, kana ko mugomba kukamenya, abacanshuro biyongereye. Yego, abacanshuro biyongereye mu rugamba, ndetse yewe no mu gihugu cy'u Burundi abacanshuro bakomeje kugenda biyongera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngayo nguko rero, ngayo nguko uko niko ibintu bigestaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma urundi rugamba ruri kubera hakurya Iminembwe, urugamba ruri kubera hakurya Iminembwe ruratubwira ko, cyangwa se amakuru dukurayo aratubwira ko Iminembwe hakomeje kuza imisada, zangabo zirimo ziraturuka Karemi zerekeza Ufizi ndetse na Mikenke no mu bice nyine bigiye bitandukanye. Inyinshi zamaze kuba zerekeza Iminembwe ngo bari kwitegura urugamba, ngo ndetse muri iki gitondo bekaba n'ubundi bazindutse bakora umusiri. Gusa muri Nyangezi urugamba rwo rurakomeje, nyuma ko ku munsi ejo barasemo haguye abasirikare bagera kuri 50. Amakuru avuga ko ubu tuvugana basa nk'abacitse intege,
basa nk'abacitse intege kuko habaye mu rugamba ngo ruremereye cyane. Muri iki gitondo rero ngo hazindutsemo umukwabo ndetse n'amabariyeri akomeye cyane angaha muri Nyangezi. Nyangezi rejo ku munsi w'ejo habaye amakompra ateye ubwoba, habaye urugamba rukomeye cyane muri Nyangezi. Yego ngaye nguko rero nuko bimeze. Hanyuma rero ibya General Masunzu wagarutse muri mu Burundi ndetse na Uvira uri kuza gutakamba, nareba nawe araza kwasiga agatwe mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ngaye nguko rero reka nanababwiye ko aya makuru dutegereze ibiriza kuva hagati ya Evariste Ndayishimiye na Kisekedi. Dutegereza amakuru yabo ibyo bareza kuba banzura mu manama yabo bari gukora. N'amakuru ambwira ko Ikisangani agiye kubera inama karabutaka iri buze guhuza abajenerali bagiye batandukanye. Gusa dutegereze nituza kugira izindi update tuza kubabwira, turaza kuba tuzibashyikiriza. Rero kambashimire babwire mwakoze cyane, abakozi nakagaruka. Bye bye.